Twongeye kubirizaho bakunzi ba Master TV 1 aho muherereye mwese. Uyu munsi ni tariki 16 z'ukwezi kwa cenda umwaka w'ibihumbi 2025 muri studio za Master TV 1 muri kumwe na Master Fred. Amakuru yacu turaza kuyahera mu mujyi wa Uvira, nyuma n'ubundi tuzokomereza mu misozi miremire y'Umurenge. N'ubundi kandi turaza kuvuga ku makuru arangwa mu biyaga bigari cyane cyane twibanda kuri East Africa ndetse na kuri leta ya Kinshasa ibiyivugwaho kugeza kuno munsi wa none. Uvira uyu munsi wa none bavyutse neza, ni nyuma y'ubwo hakomeje kuba akavuyo kenshi cyane kage gakorwa n'abazalendo, ariko nyuma haza kuza delegation ivuye Kinshasa iza guhosha uyu muzi mubi wari wavutse Uvira wo kwanga General Gasita Olivier uvuka mu bwoko bw'abanyamurenge. Ibi byagize ingaruka ku baturage batuye muri kara gace bo mu bwoko bw'abanyamurenge, ubwo bamwe bashimuswe ndetse abandi bakakwa amamodoka, insengero zimwe zigasahurwa n'abantu bamwe bakabwirwa amajambo abakomeretsa. Gusa nyuma yaho iyi delegation igeze muno mujyi wa Uvira, imyigaragambyo yahise ihagarara ndetse n'irivangura ryari rifashe intera ndende risa nkaho ritangiye guhagarara muno mujyi wa Uvira. Muri audio y'iminota 11, Perezida wa Mutualité ya Shikama ya Uvira yohereje avuga ko babonanye na delegation yari ivuye i Kinshasa ndetse baza kubonana na Guverineri wa Sud Kivu ukorera muno mujyi wa Uvira. Bose babizeza ibitangaza ko bagiye kubacungira umutekano ndetse kandi ko ibintu bimwe na bimwe byagiye binyagwa bishobora kuzagaragazwa bafatikanye bose barebe uburyo byabasha kugaruka. Ndetse muri audio yiwe yohereje yavuze ko bimwe na bimwe baganiriye byatangiye kugenda bishigwa mu bikorwa, kuko halo delegation yaje gusura itorero rya KDC ryari maze igihe ryibasiriwe n'abazalendo ndetse n'andi moko atuye muri kano gace, ubwo bakomeje kugenda bahatotereza abantu ndetse banyaga n'ibintu by'urusengero. Akaba yakomeje n'ubundi avuga ko abeshuza Twitter zikomeje kwandikwa n'abantu, usibye ko nta muntu yavuze mu izina, ngo bavuga yuko ishikama iyo itigeze ibonana n'iyi delegation yari ivuye Kinshasa. Yavuze ko ahubwo babonanye n'iyi delegation yari ivuye Kinshasa andi moko yazamara amasaha andi moko yazamara iminota 20, ariko iyo baza kugirirwa amahirwe bamara amasaha 2 bagezaho iyo delegation ibitekerezo byabo byose kuko bari baje babiteguye. Andi makuru reka dukomereze mu misozi miremire y'Umurenge ahavugwa agahenge nyuma y'ibitero bikaze byagabwe za Mikenke ndetse n'ibindi bigabwa za Gahwera aho bita kwa Sekaganda n'ibindi bigabwa kuri Mukoko, donc aho ngaho ni hirya ya za Gakenke na za Rubemba na za Karongi. Gusa kugeza iki gitondo cy'uyu munsi wa none cyangwa se amasaha tugezemo gica munsi y'Umurenge haracara amahoro, nubwo amakuru ya hano aza yicara akomeza guhinduka, ariko no munsi wa none akarere kabyutse neza ndetse kugeza amasaha turimo dukora iyi nkuru haracara amahoro mu marembo yose. Abahinzi bakomeje na activite zabo zo guhinga, aborozi nabo bakomeje activite zabo zo korora. Twirwaneho ikomeje gucungira abaturage bose umutekano kuva Rurambo ukamanuka Indondo yose ukambuka mu Cabijombo ndetse ugakomeza no hakujya ya Gwerera muco hagati ndetse ukamanuka za Mikenke na Minembwe yose na Rugezi. Twirwaneho ikomeje gushira abaturage ku isonga. Andi makuru yacu n'ubundi reka tuze kuyakomereza muri Kinshasa ahavugwa ikintu gisa n'ubwoba nyuma y'uko Perezida Felix Tshisekedi yaravuye mu ruzinduko ageze ku kibuga international cya Injiri, amara amasaha menshi cyane mu kirere atitura hasi bitewe n'inkongi y'umuriro yari yadutse kuri ico kibuga. Gusa ikinyamakuru cyangwa se inkuru leta yasohoye yavuze ko atari inkongi y'umuriro ahubwo ari igenda ry'amashanyarazi ryari ryabuze. Ndetse leta ya Kongo n'ubundi yakomeje ivuga ko aya mashanyarazi kuba yaragiye bigatuma indege ya perezida itinda kwitura ndetse n'izindi ndege zose zari kwitura kuri kino kibuga cya international zikaja kwitura muri Congo Brazzaville. Yakomeje leta ya Kongo yavuze ko ari uburangare bw'abashinzwe izi service zo kibuga c'indege
ndetse ngo ibi bikaba vyatumye abakozi bakoraga kuri iki kibuga c'indege n'umukozi wari ubihagarariye bose ko ubu nyene babaye bahagaritswe vy'agateganyo. Kugeza aya masaha ariko nta kindi irasaba kuvuga uretse iryo tangazo yasohoye kw'itariki 14 z'ukwezi kwa cenda mwaka w'2025. Andi makuru akomeje kuvugwa n'ubundi muri kino gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko mu biganiro biri kubera i Doha bivugwa ko habaye kumvikana hagati y'impande zibiri arizo AFC bar M23 twirwaneho hamwe na leta ya Kinshasa, bemezanya bose guhererekanya cangwe se gufungura imfungwa bagiye bagira z'urundi ruhande barwana nazo. Ni ukuvuga ko leta ya Kongo yemeye gufungura imfungwa za M23 ifite hamwe na twirwaneho na AFC, ndetse AFC nayo ariyo twirwaneho M23 nabo ngo bakemera gufungura imfungwa za Kinshasa bafite. Gusa ayo makuru nubwo bimeze gutyo nta tangazo leta ya Kinshasa irashira hanze ivuga ko yavyemeye. Twibutsa abadukurikiye ko iki kintu M23 twirwaneho AFC baramaze igihe kirekire bagisaba leta ya Kinshasa, ariko leta ya Kinshasa ikomeza gusa nkaho ivyanze, ari naco catumye bakazaho umurego kugeza ubwo bigaruriye ibice bigiye bitandukana vy'uburasirazuba bw'iki gihugu. Andi makuru n'ubundi avugwa mu burasirazuba bwa Kongo n'ubundi nuko umutekano ukomeje kuba mwinshi cane muri Bukavu ndetse na Goma, aho abantu basigaye bagenda amajoro taco bikanga. Ibi bakaba babishimira twirwaneho na M23 bakorera muri kano gace ko bakomeje gucungira abaturage bose umutekano. Tukaba tubashimiye ko bamwemeye kubana na Master TV1. Nimba uri mushangaha kora subscribe, andi makuru turaza kubagezaho mu masaha y'ijoro.